ነገረ መስቀሉን በተመለከተ በተደጋጋሚ ጊዜ ኤርሚያስ አበበ ከኔ ጋር ዲቤት የሚያደርግ ኦርቶዶክሳዊ ካለ ብሎ ሲያቀርብ ነበረ። ዳሩ ግን እኛ እንደምታውቁት ነገረ ክርስቶስ ላይ ሳንግባባ ነገረ መስቀሉ ላይ ምን አይነት ተግባቦት ሊኖር ነው ብለን አስበን ነበር። ሆኖም ግን ብንወያይስ እውነት ቤተክርስቲያናችን ነገረ መስቀሉን በተመለከተ ያላት ትምህርት የተዛባና መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው? ስለዚህ ይህንን የዲቤት ጥሪ እሱ ያቀረበው ማለት ነው እኔ የምቀበል መሆኑና ገለልተኛ በሆነ አካል ከተቻለ ቴዲ ሐዋሳ ቤት ለመወያየት ዝግጁ ነኝ። ስለዚህ ነገረ መስቀሉን በተመለከተ አሉኝ የምትላቸው የቤተክርስቲያን መጽሐፍቶችን በማጣቀስ እኔም ደግሞ ልክ እንደዚሁ በማጣቀስ ሁለታችንም ፍሬያማ የሆነ ውይይት እናደርጋለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ጥያቄና መልሱ ደግሞ እኔ ብዙ ጥያቄዎች ስላሉኝ ፈቃደኛ ከሆንክ ከ15 እስከ 20 ደቂቃ በሆነ ጥያቄና መልስ አንተም እኔም ኖሮን እንድንጠያየቅና እንድንማማር ቴዲ ሐዋሳ ቤት ፈቃደኛ ከሆንክ ብንወያይ መልካም ነው። למענם אבא, שלא יהיה שום אחד אבא שלא יצא בשם ישוע מהבית הזה מבלי להכיר אותך. הללויה אבא, הללויה בשם ישוע. אבא, תתגלה אליהם אבא, תכסה אותם אבא, שיכירו אותך אבא, שיהיו איתך בשם ישוע אבא. הללויה אבא. אני מבקשת בשם ישוע, תתגלה אליהם אבא. כפי שציווית אותנו אבא, להכיר אותך בשם ישוע, להלל אותך בשם ישוע, שתתגלה בחסד שלך אבא, שנפתח את הכתובים אבא, כמו שבירכת אותנו, כמו שבאמת פתחת את הלבבות שלנו אבא, כמו שבאמת נתת לנו את ההזדמנות להכיר אותך. אני מבקשת בשם החסד שלך אבא, בזה שתתגלה בכל אחד ואחד שנמצא פה בשם. ሃሌሉያ አባ ቅዱስ ለህና አባ አመሰግንሃለሁ አባ እድሉን ስለሰጠህን አባ እዚች ምድር አባ እንድንቆጣጠራት ስላደረከን አባ የተሰጠን ቃል አባ በእነሱ ላይ ይሁን ኢየሱስ ሆይ ምድርህን አጉጃለሁ አባ ክብሩን በዚህ ላይ ኢየሱስ Thank you Lord ጌታ ሆይ Thank you Lord ጅንድር ረክጣት ላደረገኝ አመሰግናለሁ አባ የሄድክበትን አባ የተጓዝክበትን ምድር አባ እዚች ምድር ሆኜ ጸልያለሁ ጌታ ሆይ አንተ ጌታ ሆይ እንደጠራቸው እንደጸለይክላቸው አባ እዚች ምድር ሆኜ አባ ለኢትዮጵያ ጸልያለሁ ለወንድሞቼ ጸልያለሁ ለእህቶቼ ጸልያለሁ መልካቸው ጌታ ሆይ እኔ እንደነካኝ ወገኖቼን እግዚአብሔር ሆይ ጸልያለሁ አይናቸውን ክፈት አባ ልባቸውን ንካ አባ አሜን ጌታ ሆይ አንተ ክብር በእነሱ ላይ ይቀመጥ ኢየሱስ ሆይ ሃሌሉያ